adui alikuwa akibaka wa mama, anasema shusha mono. Lakini kwa leo raia imeanza kurudi na imeanza kulima mashamba kabisa. Naona huko wako nalima mashamba tayari. Hii ni milima ya kwetu Ziralo. Tayari watu wote wamerudia. Wamerudi kabisa. Fasi walikuwa naita Katoke, ambapo mwanamke alikuwa akifika wanamwambia shusha mono. Lakini leo hii tumerudisha amani pale. ARC imerudisha amani kabisa. ARC imefanya kazi na population imeshukuru sana ARC. Jeshi letu linawachunga sana. Kwa hii eneo Katoke wanaanza kupita mzuri, ile shusha mono imeisha. Asante sana kabisa. Hapa ambapo mnaona nafasi wanaita Lumbishi, ambapo tayari tunafanya salongo. Tayari tumeenda kurudisha amani polepole kwetu. Hapa kabisa, hapa wakikata barabara, mnaona wenzangu, hapa kabisa amani inarejea. Tumepiga adui, mzalendo amekimbia mbali. Hapa tumeanza kujenga vilalo. Tayari gari inaweza kufika Lumbishi, hata pigipigi. Tayari vilalo hivi tunajenga kabisa. Mkiangalia huko wamama wanatoka mashambani. Kazi zimeendelea. Wenzangu wale mnaona kabisa salongo ni vizuri sana. Asante population ya Lumbishi na Ziralo. Kabisa inasema amani imerejea, inasema asante kwa Afande Makenga na ekipe yote ya FCM 23. Asante sana kabisa. Nanjye kuba ikaze bakunzi banje Sumba News aho muherereye hose ngo mahoro y'Imana abane namwe. Aha rero turi ni kuri Goma aho bita kuri Cap Kivu Hotel, ahabereye inama y'aborozi mu by'ukuri, aho bari baje kubonana n'abayobozi, aho babonanye n'abayobozi haba kuri w'ingabo za AFCM 23, babasha kuvugana ibintu byinshi. Mu by'ukuri hari abayobozi batandukanye ba vice gouverneur, guverneri wa Nord Kivu Bahati Erasto Musanga, aho harimo General Sultan Makenga, aho baganiriye ibintu bitandukanye. Intego y'inama rero cyangwa se kubonana yabaye yo gushimira, bari baje gushimira abari baturutse hirya no hino, bari baturutse Masisi, Rubero, bari baturutse Rucuro n'ahandi hose hagiye hatandukana, aho AFC yagiye tabara cyangwa se aho AFC iri hose. Bari baje gushimira umukuru w'ingabo yatumye babona umutekano mu by'ukuri, aho bavuga ko inka zabo zitari gupfa, aho bavuga ko basigaye borora mu mahoro, abahinga bagahinga mu mahoro. Mu by'ukuri nibyo rero bari baje gushimira, bavuga ati mwarakoze kuduha umutekano, ubu ngubu turashikamye, tumeze neza, turorora inka zacu, amafamu yacu ameze neza. Mu by'ukuri rero baganiriye ibintu bigiye bitandukanye, aho bagiye babaza ibibazo akabasubiza. Du secteur agro-pastoral, il a promis de renforcer la sécurité dans les autres zones où la nécessité s'impose avant de prêcher le vivre ensemble. Awali zilikuwa zinaimbwa na ikashimama wakaacha kuimba. Ni nguvu ambazo zimefanya. Nguvu ndio zimefanya ili ngombe leo zikuweze kuimbwa. Na nguvu ndio zikafanya ili muweze kuchangia kwenye kuna amani. Yaani wachungaji lazima wachungie ngombe sema kuna amani. Na wachungaji mkiwa na amani, lazima hicho kilikuwa na amani. Mtachunga ngombe yake bila kuimbwa, mtalime bila kuimbwa mimea yake, mtachuruza bila kuimbwa. Hiyo ndio intensi ya chama. Tukuwe na amani ya kweli, amani kwa watu wote. Lakini kama nimesema wachungaji ndio watu wakubwa, tunaomba support yenu ili amani hiyo ipatikane. Sehemu mupo, sehemu unachungia na watu na vitu, mfundishe watu kuhusu amani, kuhusu watu kuishi pamoja. Mkata mkishifikiria nyinyi wenyewe muwe kwa amani, uchungie sehemu kuna amani. Na hapo ndio economy ya province hii Nord Kivu na Sud Kivu itaenda mbele.
yaani elevation kwa sana, ukiwa mnaifanya kwa amani, ukiwa mnakaa support chama hiki, ekonomia hii province mbili itaendelea mbele. Le comité territorial de l'élevage. Reka twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe naho muherereye, aho bukeye tubahe mwaramutse, aho bwije tubahe mwiriwe. Na makuru n'ubundi tugiye kubagezaho ya kino kigoroba hano muri Afrika. Reka abumva runo rurimi, abari mu Rwanda ndetse abari Burundi, abari muri Kongo n'abatanzania babaha, n'abari Buganda, abanyankore n'abakiga, mwese turabasuje kugira ngo ana makuru mubashe kuyakurikirana kandi abagereho byiza. Ndetse reka tubibutse gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Itawala TV, ukande subscribe ndetse share comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro dukora bizajye bibanyura ndetse bibagerereho ku gihe. Rero turabakiriye ku makuru y'uyu mugoroba. Abaturanyi nanone kandi siningiye nyene, reka mpereze ikaze umugabo turi gukorana cyangwa se umunyamakuru mugenzi wanjye, journaliste Eric cyangwa se umusesenguzi w'ibintu bigiye bitandukanye kuko akurikirana amakuru menshi cyane y'iwacu. Ikaze mu makuru yo kumugoroba papa. Yego cyane, kandi natwe nkuko twakiriye natwe tumekubali mumenikaribisha na nyinyi. Reka rero tubanze tugeze abantu ku ngingo z'amakuru ku byo turi bugende tuganiraho. Ingingo z'ingenzi turaza kuvuga hejuru y'ubuyobozi bwa MRDP. Twirwaneho umukuru wasabye Amerika yuko yahagarika biriya bitero biri guterwa iwacu, mbese biriya bitero biri gukomeza bitera hariya byica abaturage. Uwo nta wundi rero ni Kanyiki. Ntago ari Kanyuki, Dr. Fred Kanyiki. Murabizi ko ari we umuyobozi wungirije ibijyanye n'ubukungu muri AFC, mu ihuriro rya AFC M23, akaba nawe rero mukuru w'ishaka rya MRDP twirwaneho. Nukuvuga ngo rero niwe wabashe gusaba Amerika cyangwa se yandikira Amerika mu buryo bwo guhagarika leta ya Kongo gukorera ubwicanyi abaturage bari hariya mu Minembwe. Sinawe gusa cyangwa cyashize habe na Human Rights Watch yandikiye Kongo ibabwira yuko bamaze gukora ibyaha byinshi kandi ibasabira n'ibihano. Nuko ngo yasabiye Kongo n'u Burundi. Rero reka twinjira mu makuru. Twongere turaza kunyura ibujumbura tuvuge hejuru ya Ndayishimiye nabwo Neva, aho nanone yagiriwe icyizere bwo gukomeza kuziyamamariza kandidatire, uzatanga kandidatire muri rya shaka ryiwe rya FDD. Abagabo barashaka guhindura ama constitution ni ukugira ngo ino ntambara kubera ko hari kiri kubakoramo ntibashaka kuvaho kuko bavuyeho ari ibyaha baregwa byo gwishanyi cyane, rero bagashaka gukomeza kuri ya ntende. Ndetse tuze no kugera hariya i Bukavu ku biturika cyangwa ibitero bari kuvuga ngo byabaye, ariko ku mbone zacu baje kutubwira yuko atari ibitero ahubwo ari uburyo tuza gusobanura impamvu biriya biturika byabaye. Tuze kurangiriza amakuru muri Goma muri Nord Kivu, ahubwo tuza kubona kuri Trump bugiye turaza kuvuga kuri Goma, aho umukuru w'ingabo za M23 ndetse